Astroalarm za period od 15. do 30. septembra 2019. godine. U periodu od 15. do 30. septembra možemo očekivati nekoliko značajnih novih planetarnih energija koje će uploviti u naše živote. Venera i Merkur su već sada uplovili u znak Vage, gde je Venera u svom sedištu, što znači da početak ovog perioda karakterišu diplomatija, partnerstvo i naravno ljubav. Kako će se ova energija u narednom periodu manifestovati, svakako će nam reći i neki budući aspekti. Za neke će ovo biti značajan, uspešan i srećan ljubavni period, dok će drugi biti prinuđeni da kroz razgovor, saradnju i razumevanje rešavaju tekuće emotivne blokade. Ono što je svakako karakteristično i veoma važno za ovaj period jeste i prestanak retrogradnog kretanja Saturna od 18. septembra nakon puna 4 meseca njegovog retrogradnog hoda. Saturn, poznat kao veoma strog, ali i pravedan učitelj, konačno će pronaći način da naporan i uložen trud tokom prethodnih nekoliko meseci adekvatno nagradi. Kome će Saturn biti strog učitelj, a prema kome će konačno pokazati svoju naklonost, ostaje da vidimo kroz ostale aspekte formirane na nebeskom putu. Mesec od 15. do 17. boravi u znaku Ovna, što pojačava strasti, ali donosi i promenljivo raspoloženje, pa je potrebno da svi budemo tolerantniji i pokušamo da razumemo ljude oko nas. 18. i 19. septembra boravak meseca u znaku Bika donosi konkretne i opipljive rezultate, dok će tokom vikenda mesec u Blizancima doneti potrebu za zabavom, razonodom, a savjet je da te dane provedete sa decom. Stepen po stepen i Sunce konačno 23. septembra ulazi u znak Vage, gde će se svakako zadržati narednih 30 dana. Ovo jeste početak vladavine zodijačkog znaka Vage, ali svima nama donosi jednu pojačanu potrebu i želju za društvenim aktivnostima, novim kontaktima, poznanstvima iz čega se kod nekih znakova mogu roditi i snažne emocije. Samim ulaskom Sunca u Vagu, mesec boravi u svom sedištu, u svom znaku i eto nama jednog lepog, romantičnog dana stvorenog za ljubav i porodicu. Ova harmonija planetarnih energija ipak neće potrajati dugo. Naime, već od 24. septembra formiran je kvadrat Saturna prema Merkuru, a odmah zatim i prema Veneri. Težak aspekt za komunikaciju, ali i emotivne veze koje iz nekog razloga nisu iskrene i stabilne. Problemi kulminiraju, komunikacija je otežana, a snaga ovih energija potrajaće sve do 29. septembra. I taman kada Venera uspe hitrim koracima da se otrgne od lošeg uticaja Saturna, nailazi destruktivni Pluton koji će na svoj način ponovo ugroziti njenu harmoniju. Dve značajne promene planetarnih položaja koje su aktivne već od 15. septembra veoma će obradovati dva znaka zodijaka. Naime, Merkur i Venera u konjunkciji u svom zagrljaju uplovili su u znak Vage. Prema tome, Vage, ali i Blizanci mogu očekivati i lepe trenutke prvenstveno na polju ljubavi. Blizancima je polje Vage prirodno polje ljubavi, a konjunkcija njihovog vladara sa Venerom upravo u tom polju može doneti značajna dešavanja na emotivnom planu. Vage će imati priliku da upoznaju osobu koja ima veze sa inostranstvom, što može doneti povoljna dešavanja kako na ljubavnom, tako i na poslovnom planu. Ipak morate biti usmereni, sigurni u svoje namere i iskoristiti ovih nekoliko dana, jer već od 24. septembra kvadrat Saturna prema Veneri i Merkuru može vam neočekivano pomrsiti konce. Negativni uticaj ovog aspekta najviše će osetiti osobe koje su u relativno nestabilnim vezama. Loš uticaj ovog aspekta na bračnom planu očekuje rođene u znaku Ovna. Znak Ovna od 15. do 17. donosi pojačane strasti na globalnom nivou, a samim Ovnovima promenljivo raspoloženje. Merkur i Venera u prirodnom 7. polju Ovnova otvara dobre prilike za sve vrste partnerskih pregovora, kako poslovnih, tako i emotivnih. Ipak, uticaj Saturna na ove dve planete od 24. i vama donosi poteškoće i blokade koje ćete prevazići u zavisnosti od toga kako iskoristite povoljan period do 24. Kada je u pitanju zodijački znak Bika, sjajna konjunkcija ove dve planete formirana je u 6. kući, što bikovima otvara sjajne mogućnosti za komunikaciju u poslovnom smislu.
Boravak meseca upravo u vašem znaku 18. i 19. pruža priliku da se dogovoreno ispoštuje i definiše. Nema mnogo vremena i morate reagovati brzo kako bi sve vaše ambicije u tom smislu završile do 24. septembra, kada na scenu stupa kvadrat Saturna prema vašem 6. polju horoskopa. Rakovi će period od 15. septembra započeti u jednoj lepoj i romantičnoj atmosferi, zahvaljujući ulasku dva benefita u njihovo polje doma i porodice. Obzirom da konjunkcija Venere i Merkura u Vagi donosi jednu lepu, uravnoteženu i skladnu energiju za komunikaciju, iskoristite narednih nekoliko dana kako bi rešili neke probleme ili otvorena porodična pitanja. Od petka 20. septembra mesec je u vašoj 12. kući, što vama, ali i škorpijama, može doneti loše raspoloženje kao i pad imuniteta. Veoma je važno da odreagujete adekvatno kako bi umanjili uticaj izazovnih energija koje nastupaju od 24. i tako izbegli dodatne komplikacije na zdravstvenom planu. Rođeni u znaku Lava, ako ste planirali put, period od 15. septembra je veoma povoljan da se to i realizuje, zahvaljujući ulasku Venere i Merkura u vaše 3. polje horoskopa, dok će Device, upravo zbog položaja ove dve planete, imati povoljne finansijske momente. Sve što je u vezi sa edukacijom, komunikacijama, ali i transportom, za Lavove do izražaja dolazi od 23. septembra, kada Sunce uplovi u vašu 3. kuću horoskopa, gde će, kao što i sami znate, ostati narednih 30 dana. Veoma je važno da tokom ovog perioda usmerite sopstvenu snagu i vremena sfere koje su naglašene u vašem horoskopu i tako na najbolji mogući način iskoristite povoljne planetarne energije. Još jedna veoma značajna promena na nebeskom putu od 18. septembra jeste i konačan prestanak retrogradnog kretanja Saturna nakon nekoliko meseci. Ova promena u vidu postepenog olakšanja i upliva boljih životnih okolnosti najpre dolazi rođenim u znaku Jarca. Naravno, Saturn je spora planeta i sve promene koje on donosi dolaze sporo, ali je važno naglasiti da se start njegovog pozitivnog uticaja očekuje upravo ovih dana. Saturnovu strogu, ali i pravednu i od sada bolju energiju na poslovnom planu mogu očekivati takođe i Lavovi i Ovnovi, dok će na finansijskom planu olakšanje doći rođenim u znaku Strelca. Savet za Strelčeve od 24. do 28. septembra jeste da obrate pažnju na odnose sa prijateljima. Ne dozvolite da bezazlena svađa u ovom periodu ugrozi vaše prijateljstvo. Za Škorpije, ulazak Venere i Merkura u znak Vage i njihovu 12. kuću predstavlja jedan ne baš sjajan period na polju braka. Ako se tu prepliću neke tajne, neiskrenosti, kao da sve polako mimo vaše volje izlazi na površinu. Ove izazovne energije do izražaja posebno dolaze od 24. do 28. septembra i zato morate biti pribrani i donositi mudre, nikako ishitrene odluke. 16. septembar donosi napetost na poslu, pa je potrebno da budete oprezni u komunikaciji sa kolegama, ali i vašim nadređenim. Rođeni u znaku Vodolije treba da se usmere na ambicije ili ljude koji su u vezi sa inostranstvom, na što ih navodi konjunkcija Merkura i Venere u 9. kući, ali morate biti brzi jer već od 24. septembra kvadrat Merkura i Saturna može doneti poteškoće upravo u sferi putovanja i komunikacije. Ovaj aspekt slabi već od 28. septembra, a ulazak Sunca 23. u vaše 9. polje tokom narednih 30 dana stavlja naglasak upravo na tu sferu vašeg života. Merkur i Venera ulaskom u 8. kuću rođenih u znaku Riba mogu otvoriti razna finansijska pitanja. Već od 16. septembra možete očekivati dobre novčane transakcije i ponude, pa je veoma važno da budete skoncentrisani i da ih na vreme uočite i iskoristite. Kvadrat Merkura i Saturna koji sledi već nakon nekoliko dana donosi poteškoće na polju doma i porodice. Otvoreno pitanje u vezi nekretnine može se dodatno iskomplikovati. I na kraju ovog perioda, od 30. septembra, Venera ide u susret teškom aspektu sa destruktivnim Plutonom u ovom aspektu, planetom koja ruši, koja iz nekog razloga želi završetak jedne priče. Veneri predstoji mnogo iskušenja, teške odluke ili možda borba za ljubav.
Kako će se nadalje ovaj aspekt manifestovati, koji znak će imati najviše iskušenja, a ko će se ipak izboriti uz podršku nekih drugih aspekata, ostaje da vidimo u našem sledećem dvonedeljnom preseku planetarnih kretanja.